Bosen banget gue tiap hari kerjaan gue begini mulu. Oh, lakinya kemana kok? Laki saya kagak pulang-pulang bang, 8 bulan. Iya. Au, buat bini mudanya kali. Bosen banget selesai begini saya. Nggak kayak orang-orang tuh punya mobil, punya motor, kita minta nongkrong kayak begini. Sekali jalan pakai gerobak. Capek banget rasanya. Itu apaan tuh? Kontol. Bang, nanya yang benar bang. Jangan kata kontol mulu. Parah banget. Saya kan nanya. Kontol bunyi, bego. Udah bocek PA, bocek gila. Capek banget rasanya begini. Yang mau nonton siapa? Kontol mulu. Pusing gue lu main berapa lan? Kerjain gue mulu, gue capek banget rasanya tiap hari begini. Digaji kagak seberapa, sek. Kerjaan banyak. Bosen banget gue tiap hari kerjaan gue begini mulu. Oh, lakinya kemana kok? Laki saya kagak pulang-pulang bang, 8 bulan. Iya. Au, buat bini mudanya kali. Bosen banget selesai begini saya. Nggak kayak orang-orang tuh punya mobil, punya motor, kita minta nongkrong kayak begini. Sekali jalan pakai gerobak. Capek banget rasanya. Itu apaan tuh? Kontol. Bang, nanya yang benar bang. Jangan kata kontol mulu. Parah banget. Saya kan nanya. Kontol bunyi, bego. Udah bocek PA, bocek gila. Capek banget gue rasanya begini. Yang mau nonton siapa? Kontol mulu. Pusing gue lu main berapa lan? Kerjain gue mulu, gue capek banget rasanya tiap hari begini. Digaji kagak seberapa, sek. Kerjaan banget. Itu apaan tuh? Kontol. Bang, nanya yang benar bang. Jangan kata kontol mulu. Parah banget. Saya kan nanya. Kontol bunyi, bego. Udah bocek PA, bocek gila.